for ya womo manso Amenfi Bodie ene asankagwa ni nyina wa Amenfi Central East and West mensimu ene womo ye chemu den pa fi se womo kwan no ya so obi ade nye na womo de di twam nti no de wo kontime nko de oba entime ma menkwa homa no so ka kire Kofi Bedu wo ahobrase ye FM ewo asanko wo homa no so ye de ni nkomo Kofi ewie wote ye nka ye mo ha Mira ba me joso. Ya da say demonstration om go so anaso o mawie. Me no ka say ya na political ebedu hanom chief superintendent for Bet Zubabel one aye ne men ebedu ha wo mo ahwe ene adraba foi ene kanamefo bi ebeka ho akasa ama ye ato ye me no ka say die bebe simane miensa kra de kwa ni ene o bi kwan na tumu a womo ayekwa kudidwa womo ayinam kwan so nyina na womo nya akwanya womo ekọ baabia womo ekọ na anopai na eba ise adrabafo a womo ewo eyemanso Amenfi ewo bode ewo bogoso ani asankragwa nyina ka omo hobo mu se de womo kwan na ye ne de nya de womo betena ho na ye de womo sekan e de adwa na nkasa esan se unam sa kwan so a won kombra no na wode wusika nyina wunya ye no asan so akwa spare part ani emuniama enam so na womo akeka omo ho ekere se anopai die no sia embo pepepe no enya de ombe ma no maba anase ka bia krampo atumi atwam na akọ ahyase no wo yo madwen se ndua nkasa ka no mbebubu na omode ebu kwan so esan se kwan no hwe afane afa nyina ndua ankakra nkasisi ho intendi obubu kwan mu a ebi nkọ na ebi aba na no na adwen ne sakra ye koye se womo emfa tai ani ndua nketenkete anase mpempro ni ade emfa kwan ni no mo nhye no mujina ka mo hobo mo nya sha tepepe na mabu wo sa kwantempon so titru pa ne manso Amenfi ebe ka ho wo mo nyina ede eja ede to tai nim na omo block kwan no entina jesa do pay die ebi se me no ka se omo bi kwan na ede atomo no na ka bia nko ka bia mba ekwan ye kwan ya se wo free bogoso na ubedu bode junction na se wo wani kirem e wo manso Amenfi na wo to aso ede akọ asankragwa na wo twem ede akọ eye enche ato aso akọ elibo efiti asangregwa ko enche kwan ni de yebeka ne se eye ba ofri board ye ba asangregwa momu a eno ene de na driver foi wo mo ekere se enya nte no wo mo eka se wo mo etnase kopim se mpanifo nkasa beka so mo ba be ya enya de a wo mo ebetumi atnase sa Kofi mintwa no adriver foi ni bi wo nchen ene akwantufo no bi na nke ne wo mo nkasa ye kasa ya idea posi sadoma e ba ye no afre wo mo nyina ene wo mo enya nkitahodie bi se de bi kan no posi pani a efre no aye Zubabel afre adroba fo no a woni mu eye nkitahodie mo ne mu edi nkomo bisan so mo kire se o china kwa no wo mesan so atoa so enti san komodi ne ade a eguso ekoso a yensu atwe ho agina nchen kakra ye ma fie fo hu de ekoso na nka wutime ben adwadifo no mo ana o ma ye stranded anopa na mu no a na nka ye no mo di nkomo because akoba ni say na e de o ha obebra wo mo pa ntinka ebi ben wo de na nke wobetimi anante akọ na nke ni bia kasa nso a e de how kete abro pa me hwese menya ebinum na oni omo adi enkomo na anopai nyina no sanse na wo mo MBA kwan nto wo bi etu mun nto obi ade bi America a wo ko ba bia baba yenhwe se wobetimi ne eye menu aba mai adi enkomo a o edwadini a onko o tu kwan ko ba bia kwa kodiga menya no wo hanti no ye ne ndi enkomo ne yenhwe eja na etesai acheyo ya huta afan no ablock ananka no paton na oye so ko board ya uche ko board ya kwa kudijuma afan how be fa na de mamu kwa ne de enya kura se ukasa we de ka mu kura di sinne se so de ko board ya ba ada board ya ba we ba kura spare part no ka no se nya be gugu kura e kwa ne de enya kura ese ase na che na how e dia mamu ne bi ni se san na de ko ni bi ka se mon kombra na mu eni ade ade nyina ha mo ene ene kwa pa obepo ba kwa na che na o sa ko so te bra ko tundu sisi ka do be bom na ma sham na ma o sie ni enye kura kwa ni enye kura ye ha pa no adi me ni aba fia se de de ni ba ko kan no na o tere se kwa ni se ya asai ene ne temper ko aduro eno no mo yada sentino de akire na ja commander ne o machie de betwa ana be pie asie bia no wadaroba no me nsa kasa de waye ne sisiye yada se papa ka akire Kofi Bedu ahobrase ye FM wo asanko
ena yete no nka no na ansane ne Kofi Kechi bedi nkomo no akwantufo no mu bi adwadifo no mu bi ye fira no panoa bepem sabre no woni atutu agu wonsem no ebi ni Adom TV Kasee edi nkomo yi from body to assemble say MC Amenfi Central Amenfi West Bogosu Christian Hunibel ye no ma kan do betie sufre obere nso a ene wo talk after kwan ni yesi ana kwan na say ana drivers and carness ye kwatena Apollo desk ebo ho dawura say wo ma matete kwan ma ma 2 weeks time ya nkwatu and who ya hanuma ya nya the MC ni business on betie sufre ana Bogoso body nyawa maso asango o munyina na ya bloko so pushas hanete you see say ya ba ya husem mayi kwan mu e den na pemfa ka che mo ntem mo dai ubara wa metu MC eye Bogoso Christian wa metu du ha Amenfi East wa metu du ha Amenfi West Amenfi Central wa metu du ha na radio Itapa ana commander ahodo a eka mo ahia Bogoso wa se propon Takra do nyina ba be pa ya cho so mo sere anamo na ye jo na na emu mo sere se apambo ayarufo ndi mo sere se yenya mu kwa na radio commander asho ye se ye man be one obe friends so nyina mo ahia ni ye na ni e peso ye mo ye man wa wa ni kraka bi kan kwa ma na mo sere isi anu no ka ba si ni kraka ni ma bo mu ye opposition wa ha me dey ya body GPRT chairman pacho budino me pacho mi ti pa dey admira ye dia obi